llynhawn yma. Gobeithio, ei weld, bod chi'n mynd i gael surprise. O pawb yn mynd i gael surprise. Na ddim beth ydy'n surprise nawr, yn gynnu edrych ymlaen wedyn. Ond i ddechrau, ydych chi wedi gwneud dyddiau'r wythnos, dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul. Dyma can y misoedd. Mis ydi month. Misoedd. Can y misoedd sydd gyda ni fan hyn. Ac mae yna 12 mis mewn blwyddyn. Iawn? Felly, ac dyn ni nawr y mis Mai. Mis Mai nawr, a wedyn dydd Gwener, dwi'n meddwl? Mis Mehefin. Felly, dyn ni'n dechrau y flwyddyn, Ionawr, Chwefror, Mawrth, yr un enw. A'r diwrnod, Tuesday, ond hefyd March. Mawrth, yr un enw. Mawrth ac Ebrill. Mai, nawr. Mehefin. That's when you usually shear sheep, we did a bit early. Mehefin a Gorffennaf. Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Ragfyr, December, Olaf 1. Felly mae Sion Corn, ho, yn dod y mis Ragfyr. Beth Olaf 1? Beth? Olaf 1? Olaf 1, last of all. Last of all. Diweddaraf ydi latest. Os ydyn ni'n gorffen mewn af, it's est, fel arfer. Neu cyntaf, firstest. First, iawn, felly superlative ydi. Cyntaf, first, olaf, last. Felly, gyda cariad at iaith, mae cystadleuaeth. Mae un person yn ennill yn dod yn gyntaf, ond does neb yn dod yn olaf. Nobody comes right ar y gwaelod, na. Mae just un yn ennill. Wel, dyn ni'n dweud hynny. Felly, so dyma, diolch yn fawr, Ionawr. Chwefror. Mawrth. Ac Ebrill. Mai. Mehefin. A Gorffennaf. Awst. Medi. Hydref. Tachwedd. Ragfyr. Olaf 1. A falle bod chi'n gwybod y dôn. Mae'n mynd, Ionawr, Chwefror, Mawrth ac Ebrill. Mai Mehefin a Gorffennaf. Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Ragfyr, Olaf 1. Da iawn, lleisio da. Team bass. I was going to say bass, but that means shallow, doesn't it? Well, a ddau. I am shallow, and deeply shallow. Dwi ddim yn gwybod na, dwi'n bass ydw i, dwi'n baritone. Pitch everything like, no, Chwefror, Mawrth. No, it's just my attempt to be manly. So that, Dim gweithio hon. Ionawr, Chwefror, Mawrth. O top! Ionawr, Chwefror, Mawrth ac Ebrill. Mai Mehefin a Gorffennaf. Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Ragfyr, Olaf 1. Mae'n rhywun yma sydd ddim yn bas, ond ydw fe, felly. Reit, iawn, so dyna'r misoedd. Pryd mae eich pen blwydd chi? Pryd mae eich pen blwydd chi? Fi, os ydych chi eisiau danfon cerdyn a siec yn y post i fi? Mis Hydref. Mis Hydref. Dwi'n Scorpio. O dwi? Mis Hydref? No, Medi. Medi. Scorpio. Right, so dechrau Scorpio, diwedd Scorpio. So, mis Hydref, pen blwydd. Pen blwydd. Oeddech chi wedi cael pen blwydd hapus, doi? Pen blwydd. Happy New Year, blwyddyn newydd. Blwyddyn newydd dda. So pen blwydd. Pryd mae eich pen blwydd chi? Pryd mae eich pen blwydd chi? Right, dwi, Hydref, 24. Hydref 24, make a note of that, of course, okay. Hydref 24. Pryd mae eich pen blwydd chi? Ionawr, 10. You could say 10, right? Okay, just unrhyw un, right? Gorffennaf
25. Gorffen am 25. Da iawn. Medi 3. Mawrth 20. Mawrth 20. Disadwn yma. Disadwn yma. Dwi'n hapus i'n gweithio. Hapus i ti. Ben mwy hapus i ti. Ben mwy hapus i boi. Ben mwy hapus i ti. Bumps. Iawn, that's right, felly. Yr ail Mehefin. Reit, yr ail o fe hefyd. Reit, felly, o iawn. O'r araiddyn. Ia, da iawn. Reit, Seth. Medi. Medi. Medi Seth. Saith, Medi, saith. Iawn, saith. Mae hynny iawn, Medi, saith. Mehefin 18. Mehefin 18. Da iawn, Mehefin 18. Ionawr 27. Ionawr 27. O, da iawn, so mae'n gyda. Ionawr 27, Ionawr 10. Reit, iawn. Mawrth 20. Mehefin 18. Medi. There's another word for 20, isn't there? Yeah. Ugain. Saith, ia. Yr ail Fehefin. Yr ail o Mehefin. Ionawr. Saithfed ar 20. Ie, y gorffennaf, 25, Ionawr, Mawrth, a Medi. Medi 3. Right, oce, da iawn. Nawr te, felly, mae yn bosib, dweud fel gorffennaf 25, which is fine, or Ionawr 27. But with the ones 1 to 10, we'll do just those am rwan. Felly, ydych chi'n gallu dweud cyntaf. So, March the 1st ydy Mawrth y cyntaf. March the cyntaf, March the 1st. Mae... Something happens on that. Rhywbeth, Yr ail, Mehefin yr ail, neu yr ail o Mehefin, but easy to say, Mehefin yr ail. Y trydydd. Second. Y trydydd, the third. I get Y pedwerydd. Okay. Dwi'n gweld i... And then, after that, wedyn, mae'n eitha hawdd. Y pumed. Y chweched. So, mae hynny'n oce. Seithfed. Ac yn blaen, right? Chweched. Seithfed, slight vowel change. Seithfed. Then, wythfed. Nawfed. Ac degfed. Y degfed. Felly, mae hynny ddigon am nawr, achos mewn gwrnedd gyda ugain, it'd be ugeinfed. Yeah, and if you were like the 25th, you would actually be pumed ar hugen, but for now, we'll stick to what we just did. Iawn, nawr ten, okay, so dyna misoedd. Right, felly, unwaith eto o top gyda'r gan, a wedyn ni fynd nôl y sgript. Dych chi eisiau pitcho'n uwch, neu dych chi'n iawn? Dwi'n hapus i pitch chi. Io nawr chwefro'r mawr a ebryll, mae Mehefin a gorffennaf, aws Medi a sgript a chwefro'r Bendith as a bendy. Right, da iawn, okay, scripts ar agor nawr, scripts ar agor. And ni fynd I dudalen 5 a 6. Reading the script again. It changes every time. Trydydd. She's off again. Trydydd. She's flipping over here. Here on the end. Bendith. He's loose. I'll allergy rhywbeth. Right, nawr ten. Tudalen 5 a 6, dych chi wedi dechrau ar hwnna gyda ni. So ni'n mynd allan trwy fe'n gyfrif, a wedyn newn ni chwarae tennis a cwbl o bethau eraill. Right, so newn ni ddechrau gyda ar y top. Darllen trwy fo ailadrodd, repeat. Right, top Tudalen 5. Yn ogystal... 5. Tudalen 5. Esgysodwch fi. Iawn. So, dych chi wedi gorffen 3 a 4 gyda ni a bore yma, a wedi just dechrau 5 a 6 yn te, oedd hi'n dweud, felly. Yn ogystal â bod yn wyddonydd dawnus, pawb?
Mae ein bianydd clasurol penigamp. Hefyd. Ac mae e'n chwarae'r piano. Mewn cyngherfau. O bryd i'w gilydd. Yn lwcus iawn. Nos fercher nesa. Bydd e'n chwarae. Rai gweithiau clasurol. Yn arbennig i ni. Yma yn y gwesty. Dyma yw wraig Siwan. Mae hi'n dod o ben rhyw Ceiber. Ac mae hi'n artist talentog iawn. Hi sydd wedi peintio y murluniau gwych. Dych chi'n gallu i gweld? Ym mhob rhan o'r gwesty. Mae un mab gyda nhw o'r enw Bleddyn sy'n 5 mlwydd oed a 2 ferch Sian sy'n 6 a Mirain sy'n flwydd a hanner. Right. So ydych chi'n blwydd a hanner, a year and a half as opposed to 1.5. Mae 3 ohonyn nhw yn blant swynol a chwrtais. So os ydych chi'n dweud, oh charming, oh swynol. Swynol. A dyma Catrin. Merch Reinallt a Lleici. Mae hi 9 ar 20 mlwydd oed. Ac mae hi'n briod gydag arwel. Mae Catrin yn bensaer enwog iawn. Ac mae hi wedi gweithio mewn sawl rhan o'r byd gyda chwmnïau pensaernïol mawr. So this goes up in the knee. Cwmnïau pensaernïol mawr. Gyda chwmnïau pensaernïol mawr. Unwaith eto, gyda chwmnïau pensaernïol mawr. Mae hi wedi ennill. So if one of 4 of you who happen to be female win nos iau, the others can point to her and say, mae hi wedi ennill. But if one of the 4 gentlemen wins, you don't say mae hi wedi ennill, mae wedi ennill. So mae hi wedi ennill llawer o wobrau pwysig. Pawb? Llawer o wobrau pwysig. Am ei gwaith. Hi yw'r un naeth y cynlluniau ar gyfer y gwesty yma. Mae arwel yn gogydd enwog iawn. Ac mae ei brydau bob tro yn fendigedig. Beth ar y wal fan hyn? Mae'n dweud, hi naeth y cynlluniau. It was she who did the plans. Nawr, dyma, wel, mae hwn yn ddefnyddiol, very useful hwn. Achos beth ydy hwn? Nes i, nath hi, wnaethon ni, wnaethoch chi, wnaethon nhw. Did ydy hyn. So nes i, I did. Nes ti, you did. Nath e, he did. Nath hi, she did. Wnaethon ni, we did. Wnaethoch chi, you did. Wnaethon nhw, they did. So ydych chi'n gallu dweud, neithiwr, nes i Selsig. So that's slightly different from dwi wedi gwneud Celtic. Dwi wedi gwneud Celtic means I have done, I have made sausages, but I made sausages, a one-off event, never to be repeated, hopefully. Right? Nes i Celtic. Or if we made sausages, wnaethon ni Celtic. Or if they made sausages,
Wnaethon nhw Celsig. Yeah. So gyda hwn, you can use this. You goes nes I baned o de. Nes I disgwyl o de. Okay. You can also use it, but it's used more in the gogledd than in South Wales. You can actually use this to put, say, nes I fynd. I did go. I went. It means the same. You can use it for that. They use a lot of it in the gogledd for this sort. And the gogledd, they say, oh, nes I fynd I Aberteifi dydd Sadwn. I went. I did go. Yeah? So mae'n bosib gwneud hynny. Right, okay. Nôl a ni I dudalen 5. Top dudalen 5. Newn ni chwarae tennis a wedyn... Okay? Chwarae tennis top dudalen 5 fan hyn. Felly... Barod! Yn ogystal â bod yn wyddonydd? Downus! Da iawn, dawnus. Top dudalen 5. Yn ogystal â bod yn wyddonydd? Downus! Mae'n bianydd clasurol. Hefyd, ac mae'n chwarae'r? Mewn? O bryd yw? Yn lwcus? Nos Mercher? Rhyddyn? Rai gweithiau? Yn arbennig? Yma yn y? Dyma ei wraig? Mae hi'n dod o? Ac mae hi'n artist? Hi sydd y mirluniau ydych chi'n gallu I ym mhob o'r Gwersi. Mae un mab o'r enw sy'n 5 mlwydd a 2 ferch sy'n a mirain sy'n flwydd. Mae'r 3 blant swynol a chwrtais. Chwrtais, courteous. Chwrtais. A chwrtais. A dyma merch Reinallt a mae hi'n 9 ar 20 ac mae hi'n briod. Mae Catrin yn bensair. Mae hi wedi mewn sawl rhan o'r gyda chwmnïau. Mae hi wedi llawer o wobrau am ei hi yw'r naiff ar gyfer y gwesti. Mae Arwel yn gogydd ac mae ei bob tro'n right, okay. Can I ask you something? What's the difference between, oh, I can't see it now. Cyngherddau and cyngerdd? Cyngerdd ydy un, cyngherddau ydy... Oh, okay, sorry. Plural. Top tudalen 5. Difference between singular and plural. Cyngerdd, cyngherddau. Nawr, okay, pawb nawr, I edrych y dudalen 5 a 6, a nid chwilio am air, not a word, but an expression. Rhywbeth fel... o bryd i'w gilydd would be a chunk, a phrase. O bryd i'w gilydd from time to time. And so that's a chunk. Ydych chi'n gallu cael rhywbeth fel swynol a chwrtais. Charming and courteous is a chunk. So I'd like to expand it more than one word into swynol a chwrtais. O bryd i'w gilydd. Ym mhob rhan, in every part. Neu am ei gwaith, for her work. Neu sawl rhan, many parts, rhywbeth felly. Go for a chunk. Right? So pawb I ddewis chunk o Gymraeg nawr, o dudalen 5 a 6. Something which goes together like a horse and carriage. I don't know what you mean, sorry. A chunk. For instance, like, if you've got something like, yn lwcus iawn, very lucky, that's a chunk. Don't say the word yn or lwcus by itself, but the whole phrase, yn lwcus iawn, means luckily. So you take those 3 words together, yn lwcus iawn. Because people, when they speak, will say, well, yn lwcus iawn, and it's a chunk they would use, okay? So choose, and we look for some group of words which go together at tudalen 5 a 6. Do we have to understand them? Well, we go over them before you do them, right? So... I haven't got my green thing, see? Oh, right. Dyma ti. Thank you. Oh yeah, it does, of course. Okay, so maybe that's one. Could that be one? He used to win. He has one. Just wedi yn ei haid. I think he's looking for the... Oh, right, okay. O mae hi'n wedi yn ei. Right. Dych chi di dewis? Just one phrase. Yeah, just one phrase each. Oh. So, wedi dewis? Some byd o'r phrase?
Oh, sorry, Liz. Yeah. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Okay, that's great. Because ohonyn nhw is a phrase. Of them. Ohonyn nhw. That's one phrase. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Because you wouldn't say ohonyn without the nhw. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. How would they? Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Of them. You can say tri ohonyn nhw. Three of them. Llawer ohonyn nhw. Lot of them. Right? Un ohonyn nhw. One of them. See, the ohonyn nhw is of them. Right? Da iawn. It's a handy dandy phrase. Yn ogystal â. Yn ogystal â. Yn ogystal as well as. Yn ogystal â as well as. Yn ogystal â. As well as red wine, I like white wine, as well as this. Yn ogystal â hwn, dwi'n licio hyn. So you can just slot these whole phrases. Yn ogystal â. It's not one word, it's a chunk. And we speak in chunks. As well as. As well as is a chunk. Like as is a word, well is a word, as is a word, but you put them together, you get a chunk, as well as. Yn ogystal â. Iawn? Mate, I don't know if it's right, but wedi ennill. Does that Wedi mean he ennill? has one? Yeah, that's fine. Or used to win? Yeah. Wedi ennill. So, wedi ennill, Okay. which means has won. And it will change according to if you say dwi wedi ennill, I've won. Mae hi wedi ennill, she has won. So the wedi ennill is the has won. So that's a chunk. Mate, o bryd i'w gilydd? O bryd i'w gilydd. Da iawn. Where's that? O bryd. Five. Time to time. O bryd i'w gilydd. From time to time. So that's a chunk. Dyma yw wraig. Dyma yw wraig. This is his wife. It's a very handy phrase, I should imagine, right? So dyma yw wraig, right? Yeah. That one's yeah, that sorry. one. Yeah. That's his wife. Wobrau pwysig. Right, so we'll unmutate it, and we'll put gwobrau pwysig. Important prizes. Gwobrau pwysig. Pws 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 berson? Eisiau dewis? Me. Would clasurol Penigamp? You know, you put pianydd clasurol. Pianydd, because is a classical pianist. And Penigamp adds to that. So I would say pianydd clasurol. I mean, that'll do. Bianydd clasurol. Pianydd Yeah, that's good. That's good because it's clasurol. Pianydd clasurol, classical pianist. Bydd yn siarad. Bydd yn siarad. Right, bydd yn... Lle dyn ni, Tudalen? Siarad. He will be playing. Bydd yn chwarae. How do you say it? Bydd yn chwarae. Bydd yn chwarae. Bydd yn chwarae. He's going to be playing. Yeah, he will be playing. Bydd yn... opposite wedding. Bydd yn chwarae rygbi a dydd Gwynedd. Yeah, bydd yn chwarae rygbi a dydd Gwersi. He will be playing. So would you Right, really well, say... just the one phrase. You've got yours up there, yeah? Which is, yeah. You'd really say chwarae piano? Yes, I wouldn't say canu piano. You wouldn't know. No. Some people might, but it's one of those like tipyn bach yn hen ffasiwn, bosib. Tipyn bach yn hen ffasiwn. Yeah. Nawr, possibly pobl sy'n athrawon cerddoriaeth, for a bit more sticklers, right? They may say canu'r piano. Ond, Your instrument sing. yeah, ond yn normal, dych chi'n dweud chwarae piano. Okay. Right, na ten, so, gydwch chi fynd o'r top gyda yr haen. So, dyma yw wraig, dyma yw wraig, dyma yw wraig. So, pwy sydd yn... dyma yw wraig. So, take your phrase and say it over and over again, so you can say it very quickly. Dyma yw wraig. 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 So, ohonyn nhw. Pwy sydd... ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Yn ogystal â. Yn ogystal â. Yn ogystal â. Wedi ennill. Wedi ennill. Wedi ennill. That might be handy on Thursday night. You never know. Wedi ennill. So, o bryd i'w gilydd. Right, o bryd i'w gilydd. Bryd i'w gilydd. O bryd i'w gilydd, okay. Gwobrau pwysig. Gwobrau pwysig. Pianydd clasurol. Pianydd clasurol. Bydd yn chwarae. Bydd yn chwarae. Bydd yn chwarae. So, nawr ten, so, ydych chi just codi i fyny, so ydych chi ddim eisiau eich files, just am eiliad, os ydych chi godi i fyny, a cerdded o gwmpas yr ystafell, like, you've got a...
you've got to play on TV and you've got your one line on right, TV. okay. And this is it. And you've got to make it count. You've got to make it count. This un llinell, okay? So pawb lan, ddech chi'n mysio dim script. So remember your phrase, right? Dyma yw wraig. Pianydd clasurol, o bryd i'w gilydd, wedi ennill. Gwerau pwysig ohonyn nhw, bydd e'n chwarae o gystal a. Right, just cadwch yn gwmpas and say these, say them to the ceiling, i'r llawr, i'r wal, just go, say them over and over again. You're preparing for this. Right. You want to be noticed. You want to be noticed in this play. Right, okay. Say your word, dwedwch eich gair, right, yn drist. Dwedwch eich gair mewn ofn, in fear. Dwedwch eich gair as if you've seen somebody do something really stupid and you're laughing your head off. Now, say it with dignity at the funeral. Right, at the death of a politician, much loved. Right. Okay, right. Newch o, fel tasach chi'n darllen, the train arriving on platform 6 will be like, so llaw dos eich trwyn, a dwydwch eich gair fel ydych chi'n dweud mae'r train sy'n cyrraedd, okay. I ddau ti. Okay, now, eistedwch chi lawr, ac eistedwch mewn cylch, sit in a circle, so dewch eich cadeiriau. No, gyda cadeiriau, you're going to sit on the floor. Cadeiriau mewn cylch, now, dim folders, just, no, we're making a semicircle. Sort of, you fan hyn. Okay, roll for hyn. You should have slippers. Yeah. Might bring him. Pwy? Mine are bright yellow. Made colours irrelevant. Why? Okay, so well ni fynd round, Shwmai? Yeah, well ni gael cylch. Better than a circle. Well ni gael cylch. Mae'n rhaid I fi ddewis ymadrodd. I'll have to choose one hefyd. Mae'n rhaid I fi ddewis mewn. Dyma Mostyn. Right, pwy sydd eisiau Thomas y Teddy? Pwy sydd eisiau Thomas y Teddy? Okay. Pwy sydd eisiau Elgan yr Elephant? Right, okay. Mostyn. Mostyn, right, okay. Now. Kebab. Dwi'n mynd I ddewis un arall. Dwi'n mynd I ddewis un I fi. Right, now dwi'n mynd I ddewis. Right, am yna gwesti? Yeah. Dyma. Ne. Gwobrau pwysig. O bryd i'w gilydd. Swn i'n cael... Na, dim mewn cyngherddau na. Dim mewn cyngherddau. I'm making fire. Mewn cyngherddau. In concert. In concert, mewn cyngherddau. Felly, yr ymadrodd, the phrase sydd gyda fi, ydy mewn cyngherddau. Mewn cyngherddau. Felly, ydyn ni fi. So, beth ydyn ni'n mynd I wneud, tipyn bach yn wahanol y tro yma, beth ydyn ni'n mynd I wneud ydy, mae pawb, so you want your hands free ar gyfer hyn, dych dwylo yn rydd. Achos, mae hyn tipyn bach yn wahanol, beth ydych chi eisiau di dwylo. So beth ydych chi'n neud, ydych chi'n dweud eich gair chi, your word, you stick with your word all the time, okay? So, until we actually move around. So felly, ydy ni, ydy mewn cyngherddau. Felly, hyn byswn i'n neud, ydy byswn I yn dweud mewn cyngherddau, a ti'n taflu hwnna at rhywun arall ac yn dweud... Gwobrau pwysig.
a dwi'n taflu un, okay, just taflu un. Dyma'r gwaith. Ei wraig. Dyma yw wraig. Dyma yw wraig. Ac wyt ti'n taflu rhywun arall ac yn dweud ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Right, da iawn. So, pawb yn cael y gist, ia? Okay. So, ond y peth yw, ddim just un sydd yn mynd o gwmpas, mae 4 yn mynd o gwmpas. So, ydych chi'n taflu nhw, so ydych chi'n gael, so, one or two of you might have caught things like this before, felly, so ydych chi'n gallu taflu nhw o gwmpas. Gan ni weld, dyn ni'n taflu nhw o gwmpas ac yn dweud y gair, so ydych chi'n gorfod dweud eich gair chi, so dwi'n gorfod dweud mewn cynherddau, ond hefyd dwi'n gorfod gwrando a gael dal un arall. Felly, dyn ni'n dal taflu dweud, ond hefyd dyn ni'n gwrando. Felly, ar ôl 3, barod, pawb yn cofio I geiriau, okay? Ac dwi yn mynd I wneud pwynt fan hyn. Mae yna wahaniaeth yn Gymraeg rhwng taflu I, to throw something to somebody, a taflu at, which is to chuck. Which, whether any of that, but just taflu I so that people can catch them, otherwise they go flying off camera. Felly, okay? Ar ôl 3, 1, 2, 3. Wedi ennill! Mewn cynherddau. O gweidiw gilydd. Wedi ennill! Wedi ennill! Mewn cynherddau. Wedi ennill! Mewn cynherddau. Wedi ennill! Wedi ennill! Mewn cynherddau. Mewn cynherddau. Mewn cynherddau. Iawn, da iawn. Unwaith eto, mewn cynghyrfau. Yn ogystal â. Wedi ennill! Da iawn, reit, na, be nawn ni nawr, dyn ni'n mynd pasio'r geiriau i'r chwith. Felly, dwi'n mynd I basio mewn cynherddau at Dwynwen. So, gair newydd Dwynwen ydy mewn cynherddau, in concerts. Mewn cynherddau. Ond, mae Lowry yn posio, beth ydy, ohonyn nhw. So, ohonyn nhw ydy gair newydd I fi. Ohonyn nhw yn dod o Lowry I fi. Mewn cynherddau yn mynd oddi wrtho I Dwynwen, a ydych chi'n pasio nhw rownd. So wedi ennill... O braidd pwysig. No, fod I wedi ennill. He's wedi ennill. Dyma yw rhaid yn mynd... O bryd yw gilydd. Dyma yw wraig. Beth yw yn ogystal â? As well as. In addition to, as well as, yeah. You could say that whole phrase quickly as dymai wraig, dymai wraig, and blend it together because the two vowels, the A and the E. So you say it quickly, you could say dymai, you could say just 2 syllables. Dymai, dym is dymai. Dymai wraig. Dymai wraig. Dymai wraig. Instead of saying dyma a wraig, you could say it quickly and say dymai wraig. Yeah. Right. Mewn cynherddau yn ogystal â as well as or in addition to yn ogystal â. Right, dyn ni'n barod? Dyn ni'n barod? So geiriau newydd nawr, we've got the new words now, geiriau newydd nawr. Right, okay, felly barod ohonyn nhw. Wedi ennill. O bryd yw gilydd. Ohonyn nhw. O bryd yw gilydd. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Gofraig pwysig, ia. O bryd yw gilydd. Ohonyn nhw. Yn ogystal â bryd yw gilydd. Ohonyn nhw. Wedi ennill. Ogystal â. O bryd yw gilydd. Hang on. Ohonyn nhw. O bryd yw gilydd. O bryd yw gilydd. Wedi ennill. Ohonyn nhw. Right, da iawn. Right, nawr, dyn ni'n pasio'r geiriau y
ymlaen unwaith eto. O, unwaith eto. Unwaith eto. Felly nawr, wedi ennill. wyt ti'n cael ohonyn nhw. Wedi ennill. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Bydd e'n chwarae. Wedi ennill. Cynherddau gyda ni. Cynherddau. What's your breed? Yn ogystal â. Yn ogystal â. Mewn cynherddau. Mewn cynherddau. Mewn cynherddau. So beth yw'n chwarae? Ohonyn a neu Doctor Who. Ohonyn Who. Barod? Dyna ddaig. As well as, I think, As well as, yn ogystal â. Yn ogystal â. Yn ogystal â. So these chunks, agos peth ydy, pan mae pobl yn siarad, maen nhw'n siarad mewn chunks. They speak in chunks, they pethau fel hyn. Wel, ohonyn nhw, yn ogystal â, bla 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 bla. Barod? 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 Bydd e'n chwarae. Bydd e'n chwarae. Bydd e'n chwarae. Symud o eto, felly, bydd e'n chwarae yn mynd fan hyn at Dwynwen. Bydd e'n chwarae. So beth dwi'n cael? Gwobrau pwysig. Gwobrau pwysig? O byd i'w gilydd. Bydd yn chwarae. No, pas yn Honyn nhw. Honyn Parry i'w gilydd. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Ohonyn. Ohonyn, you could say ohonyn nhw, but please out of it. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Ever so lightly. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Ohonyn nhw. Yeah, mewn cynghedlau oedden ni. What was his last time? What does that mean? Mewn cynherddau. Mae mewn cynherddau. Yeah, so that's what Cynherddau. 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 Concerts. Concerts. Cynherddau. Cynherddau. Mewn cynherddau, a gwobrau pwysig. He will play. He will be playing. Barod! Gwobrau pwysig. Gwobrau pwysig. Gwobrau pwysig. Un rownd arall. Dau rownd arall? Un neu ddau rownd arall? Un rownd arall? Un rownd arall? Pasio geiriau ymlaen, felly gwobrau pwysig. Pwysig. The Dwynwen crwyd and gwobrau pwysig. Important prizes. Gwobrau pwysig. Gwobrau pwysig. Wedi Bydd yn chwarae. This is his wife. Bydd yn chwarae. Byddyn chwarae. What does that mean? No, you're an ogystal. Of them. Men can head there. Okay. Wedi ennill. Beth yw enw yn elephant bar? Elgan. Bydd yn chwarae o'n bod. Elgan.
Mostyn, Thomas a Gwenda. Dydy gwir. Ddim Gwenda fan hyn, ond just digwydd bod Gwenda... Gwenda Gwywer. Gwywer. Squirrel. Gwenda Gwywer. Gwywer. Felly, so. Mostyn y mochyn, Thomas y Teddy, Gwenda Gwywer ac Elgan yr elephant. Mae'n enwog. Enwog, yndi mae e. Yndi. Right, dyn ni'n barod am y tro ola. O, blid i'w gilydd. A dwi'n wedi ennill. Dyma'n meddwl, blown am y zas. 1, 2. Wedi ennill! Bydd yn chwarae! Wedi ennill! Bydd yn chwarae! Wedi ennill! Wedi ennill! Bydd yn chwarae! Bydd yn chwarae! Bydd yn chwarae! Bydd yn chwarae! Ond hynny'n new. Bydd yn chwarae! Ti'n fawr, dyma ddim roi. Wedi ennill! Bydd yn chwarae! Bydd yn chwarae! Wedi ennill! Bydd yn chwarae! Bydd yn chwarae! Dyma ddim roi. Bydd yn chwarae! Wedi ennill! Da iawn, dyna ni, felly. Wrth i mae Elgan wedi gadael yr ystafell, felly. Da iawn, o'r ddechol. Ac nawr, am rhywbeth llawer mwy sydyd. So, nôl yn ni nawr, i eistedd i lawr gyda eich sgriptiau. Nôl at eich sgriptiau. Nôl at eich sgriptiau. Dwi eisiau llun bach gyda'r Mostyn a Elgin. Ie, Elgan yr elephant. Cyn i fi mynd. Yes. Yn i ddim mynd. Sgwrs da. Sgwrs da. Sgwrs da. Diolch. O, dyma ni. Diolch yn fawr. Nawr ten, gyda eich partner... I think that's right, isn't it? Yeah. The right numbers. Oh, no. Mae hwnna gyda fi, ie. Gyda eich partner... Nawr, ydych chi'n darllen tudalen 5 a 6. Darllenwch chi trwyddo fesul llinell, line by line. Ewch trwyddo fo unwaith, na I wrando, and if I hear any words you need to go in over, na fynd os ar y bwrdd gwyn gyda chi, okay? Felly, tudalen 3 a 4, fesul llinell. Llinell, 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 okay? So, Tudalen beth? Tudalen beth? Sorry, 5 a 6. 5 a 6, sorry. 5 a 6, fesul llinell, line by line. Iawn? So, gyda eich partner. Par. 5 a 6. 5 a 6. 5 a 6. Out loud. Ie, gyda eich partner, ie. Is that scientist? It is, yes, gwyddonydd. Dawnus, Scientist. talented. Dawnus and talentog mean pretty much the same thing. Iawn. Who's honest? Downers. Yeah. Right, okay, felly, yn eich parau i darllen e allan, darllen llinell wrth llinell, line by line. Start then, shall I? Yeah. Yn y gostal A, bod yn wyddonydd dawnus. Mae hi'n faeniad clasurol pelygam Hefyd, ac mae yn chwarae piano. mewn cyngherddau, O bryd i wylydd. yn lwcus iawn, Nos ferchen nesaf. bydd yn chwarae, Rhai gweithiau clasurol. yn arbennig i ni, Yma yn y gwesti. yma yn y gwest... Oh, you just said that. Oh, sorry, Carl. No, you said it and then I said it as well. Dyma ei rai, Siwan, Mae hi'n dod o Benrw Caiba. ac mae hi'n artist talentog iawn. Hi sydd wedi peintio. Y mynlinau gwych, Dych chi'n gallu i gweld ym mhob ran, o'r gwesti. Rhoi gweithiau clasurol yn arbennig i ni yma yn y gwesti. Dyma i chreu Ioan. Mae hi'n dod o Benrw Ceiba ac mae hi'n artist talentog iawn. Hi sydd wedi peintio i
Myrlyniaw gwyllt. Dych chi'n gallu gweld? A'i gwaith. Ioan Wnaeth yn cynllunau. ar gyfer y gwesti yma. Mae arwel yn gogydd arwag iawn. Ac mae'n brydau. Bob tron y fendigedig. Wow, listen. Big words. Some stuff in there. So who went first then, me or you? You. So, yn ogystal â bod yn wyddonydd dawnus. Mae ein bianedd clastrol Benigam. Hefyd, Ac mae ein chwarae'r piano. mewn cynghedlau. Mae yn mab gyda. It's like gyda fi, it isn't gyda fi. Mae am mab gyda nhw. Mae'n mab gyda nhw. Mae'n mab gyda nhw. O'r enw Bleddyn. Sy'n ddim myrwyth o... Stopio fan'na, achos beth ni'n mynd i wneud, dewi lan, hef lan. Iawn. Bendyn. Iawn. Oce. Irfon lan. Ifon. A Bifig lan. A ni'n mynd symud rownd. Mae Dewi yn mynd i eistedd lle oedd hef. Mae hef yn mynd i eistedd lle roedd Irfon. Irfon yn eistedd yn fan'na lle roedd Bifig. A Bifig yn dod i eistedd o'r Dwynwen. Ac unwaith eto, do that page again, fesel llinell, gyda partner newydd. Gyda partner newydd. It's you and me. I think, no, it's not. Fel hyn, iawn. OK, right, bant chi. Right, OK, fesel llinell. Should I go first? I don't mind, I'm easy. Yn ogystal â bod yn oeddonodd dawnus. Mae'n bianydd clasurol Benigam. Hefyd, Ac mae'n chwarae piano mewn cyngerddau. o bryd i'w gilydd. A'n lwcus iawn, Nos Ferchyn nesa, bydd e'n chwarae rhai gweithiau clasurol yn arbennig i ni. yma yn y gwesti. Dyma ei wraig Siwan. Mae hi'n bod o ben rhyw llaifer. Mae hi'n artist talentog iawn. I sydd wedi... Rhai gweithiau clasurol. Yn arbennig i ni, Yma i ni gwesti. dyma ei wraig Siwan. Mae hi'n Pob rhan. dod o ben rhyw Ac mae hi'n artist talentog iawn. sydd wedi pientio. Myrlyniau gwych. Dych chi gael ei gweld. Ymhoffi Cynlluniau. Ar gyfer y gwesti yma. Mae arwel yn gogydd emwyd iawn. Ac mae'n brydau. Bob tro'n fendigedig. I think we also sound like we're sharing a link. It is. Yeah, in my head I was picturing me and Gareth Oh, really? on the live show. Who's who? Yn y gosod. Clearly I was near. I got the belly. Yn ogystal â Dim bod bola. yn wyddonydd dawnus. Mae'n bianydd clasurol Benigam. Hefyd, Ac mae'n chwarae piano mewn cynghedlau. o bryd i'n gilydd. Show you reference to the camera. Bendigedig. I'll try to go first now. Yn ogystal â bod y wyddonydd dawnus. Mae'n bianydd clasurol Benigam. Hefyd, Ac mae'n chwarae'r piano mewn cyngherdau. o bryd o gilydd. Lwcus iawn. Nos Ferchyn nesaf, Bydd yn chwarae rhai gweithiau clasurol yn arbennig i ni
Y mam nhw gwesti. Dyma y rai Sioan. A Miriam sy'n fflwydd a hanner. Mae 3 ohonyn nhw. A blant swynol a chwrtais. A dyma Catrin. Mech Renallt a Llegi. Mae hi'n 9 ar 20 mlwydd oed. Ac mae hi'n briod gydag arwel. Mae Catrin yn bensaer enwog iawn. Stopio yn fanna ac yn gyflym iawn. Dyn ni'n cael gêm o Bingo. Bingo! Ac os gwelwn That's unbelievable. Dyma ni. Oh my God. Once and once only. I don't So, want to say well. 9 gair o dudalen 5 ar 6. Pwy sy'n eisiau beiro? Beiro. Mae yna un beiro fan hyn. Iawn. That's funny. Iawn. Is it? Oh, yeah. Tudalen 5 a 6. Dwi wedi colli beiro Mae'n mynd i fi. I'm lean to be. Oh, orange one as well. What's that being a pantomime? What's beiro? Oh, panto. Ie. Ti'n eisiau losin bach? Orange. Afro. O, diolch yn fawr iawn. Losin i'r afro. Peas. Peas. O, peas. O, ti wedi cael beiro? Diolch yn fawr. Ti wedi cael beiro? Orange. Ti'n cael beiro, ia? Oh, just say please. Oce, so ti'n eisiau cael... I don't even know what's wrong. A yw'n cael un? Os ydyn nhw'n rhywun o'r beiro, maen nhw'n colli beiro. That's the budget gone then. Does she just not? I go through Byro a day. I bring one down every day. Iawn, oce. Ie, dyn ni wedi gofyn am beiro. Hopeless is this? Oh, actually, we're all right. We're all right. Bob's found one. O, rhaid, ie. Mae Gethin eisiau beiro, ie? Diolch. Ffonio. Okay. Mae ffonio nos. Sawl beiro dyn ni... Sawl beiro... Pwy sydd eisiau beiro? Gethin? Mae'n box yma. O, ys box yma, gyda beiros. Oh, no. Ie, mae'n yma. Box pwy yw'r hanger? Stapler. Beiro. O, rhaid. Mae beiros fan hyn, ni'n iawn. Dau llinell. Dwi'n cael nhw. Pwy sy'n eisiau beiro? Ie, rhaid i gynnu. So mae'n yma. Yeah, that was running out. Isn't Ie. So mae... Rwy'n eisiau beiro, pawb yn iawn. Which words are you going for? I might go for first 9. Yeah, I might go for all in one sentence and hope you read the sentence. Ie, y broblem ydy, os dwi'n galw un gair, right, ie? Dim ond un gair. Ie, a wedyn ti'n cael hwnna, mae rhaid ti aros wedyn am yr un nesaf, ti'n gwybod. So, strategaeth ydy, lledu dy ddewis, spread out your choices. Felly. So, 5 a 6. Tyledau 5. Tudalen 5 a tudalen 6. Tyledau 6. Cheap. Sorry, there's a lot of long words in this one. It's gone down. Excuse me. Please. Oh, I got a penny count.
Llygyd. Trying to make my eyebrows. Llygyd. Up that side, then up that side. Can't do it. Do it. I don't want to do it. Where's one eyebrow? I don't think it's the last thing I do. No. I know I've got all these big castles. Or just the smoke machine. Whichever's easiest. Get the dry ice in. It's nice to have a fire tonight, though. Oh, nice. Good. Right, ydych chi'n barod? Wedi cael naw gair? Right, on the board. They only had the small toothpicks. Hello, my liver. Hello, my liver. Iawn, na te. Ni'n barod I fynd? Shmai. Shmai, my cariad. Oh, look at the size of the foot spec. I think it's like hoping in the last meeting. Yes. That's for tough spec, the sorry God. Danig mawr. Yeah. Right, barod. A dyma Catrin, merch Reinallt a Chegi. Yn lwcus iawn, nos hi sydd wedi peintio y murluniau gwych. Murluniau! Oh, yeah, no. Yn ogystal y bod yn wyddonydd dawnus... Wyddonydd! What was that last one? Wyddonydd. I didn't know. Mae Arwel yn golygu... And what? Arwel. Arwel. Mae un mab gyda nhw o'r enw Blefyn. Mab. Oh, it's looking good for Rogers again. On in. Italy. Right, ie. Hi yw'r un naeth y cynlluniau ar gyfer y gwesti yma. Yn lwcus iawn, nos Fercher nesaf, bydd e'n chwarae rai gweithiau clasurol. Rai, ie. Oh, class zero as well. Ie. No. Dyma... Linell. Where? Oh, shit, there. Llinell? So, llinell gyda'i berson, ie. Rai Catrin Lucas. Lwcus, da iawn. Lina. Ie. Clasol, gweithiau, wyddonydd. Da iawn. Nice. Iawn. Mae hi wedi ennill llawer o wobrau pwysig. Mae'r tri ohonyn nhw. Mae hi'n dod o Benryw Ceibr. Iawn. Yn ogystal â bod yn wyddonydd dawnus, mae e'n bianydd clasurol. Yn ogystal. Crikey, ti'n gwybod? Mae hi'n 90 mlwydd oed. Blwydd! Ar y llinell! Slyweth on the llinell, but... Slyweth. Ogstar. Ie, yn ogystal. Wyddonydd. Llwydda. Flwyddyn, dyna ni. Okay. Hi sydd wedi peintio y murluniau gwych. Dych chi'n gallu... Gwych, right? Gwych means fantastic, but means squeak. Dyna gwych. Yeah, because mae llygod bach efo caws, they go gwych. Yeah, felly. Yn lwcus iawn, nos Fercher nesaf, bydd e'n chwarae rai... Oh, for heaven's sake, you went recently live. Fluent! What? Mae Catrin yn bensain enwog. About time. Iawn, wel... O, linell, dau. Iawn. Bensair. Murluniau. Mwlinau. A clasurol. Iawn. I love a piano clasurol. Clasurol y word. Clasurol. Yeah, clasurol. Clasurol. You know what I meant. Yeah, I did, yes. Iawn, felly. Iawn, mae Catrin yn bensaid enwog iawn. Side. Ia. Llinell. Iawn.
Chwarae gwych enwog. Da iawn. Mae hi'n dod o ben rhyw ceibr ac mae hi'n artist talentog. Llinell. Dau talentog. Tri llun. Artist. Tri llun. Right, okay, wel, ni'n ddechrau fan hyn, ia. Let Bob go first. Here we go. That's not... Well, it could be there a while. It could be there a while. So, we're not with... Os ydych chi'n... Come on, Bob, you can do it. Osgydol. Ogystal. Ogystal. Wyddonydd. Ia, da iawn. Flwyddyn. Flwyddyn. Ia. Arwel. Ia. Chwarae. Ia. Talentog. Iawn. Wynais. We haven't had a guest, though. Yes, we have. Dwy linell. Okay, so, okay. Iawn, wel, newn ni fynd ar ôl, ia. Dwy linell, ia. Ogystal clasurol wobrau. Ia. Wobrau pensaer talentog. Da iawn, okay. Chwarae gwych enwog. Talentog gwych ohonyn. Iawn, da iawn. Dwy linell. Ia. Wyddonydd, Ia. lwcus artist, artist gweithio llawer. Da iawn. Da iawn, ar ddechrau. Pianydd. Just checking. What? Pianydd. Piano. Yeah. Dwi'n cynnau, no, dyn ni ddim. Wel, Just checkio. gwrando. Dyma pam mae gennych chi glistiau. Dyma. That's why you've evolved them. Clistiau, mwyn gwrando. Llinell, actually. Alright, tair llinell. A bit gŵr, darling. Ti'n ddiflas? Llawer, Ia. ymlwydd, wyddonydd. Da iawn. Right, okay. Excuse me, jealous. Nawr ni. Mae hi wedi ennill llawer o wobrau pwysig am ei gwaith. Mae Arwel yn gogydd enwog iawn. Iawn. Yn lwcus iawn os ferched nesaf bydd e'n chwarae rai gweithiau clasurol yn arbennig I ni yma yn y gwesty. Okay. Hi sydd wedi peintio y murluniau gwych dych chi'n gallu gweld ym mhob rhan o'r gwesty. Gallu. Did you say gallu? Yeah, do. Yeah, gallu. Gallu. Mae un mab gyda nhw o'r enw Blefyn sy'n 5 mlwydd oed a dwy... Llinol. Llinell, ia? Llinell. Gogydd, clasurol, mlwydd. Iawn, oce. Mae 3 ohonyn nhw'n blant swynol. Swynol! Tair linell. Can you top off? No, that's not tea. Just excitement is cyffroes. Actually, he just likes to ask me now and again. Iawn. Oce, barod. A dyma Catrin, merch Reinallt a Lleici. Mae hi 9 ar 20 mlwydd oed ac mae hi'n briod gydag Arwel. Mae un mab gyda nhw o'r enw Blefyn sy'n 5 mlwydd oed a 2 ferch, Sian sy'n 6. O, llinell. Ia. Mab Catrin Llwell. Da iawn. Yn lwcus iawn, nos ferched nesaf, bydd e'n chwarae rhai gweithiau clasurol yn arbennig I ni yma yn y gwesty. Hi sydd wedi peintio y murluniau gwych dych chi'n gallu I gweld ym mhob rhan o'r gwesty. Yn ogystal bod yn wyddonydd dawnus, mae e'n bianydd clasurol... Bianydd! Tea! You are joking. Llongyfarchiadau? Dim jocio. Right, ti eisiau darllen y naw nôl? There's no way I'm getting my bra out. Come on then. Come on, read your words then. Bianydd, bensaer, mlwydd, swynol, clasurol, talentog, gogydd, blant, a gallu. Da iawn. Oh, that pug. More deserved tea yn fanna, dwi'n meddwl felly. Reit, ar ddechrau, oce. Nawr te. Having Forest Pen over that. Swopio unwaith eto, os ydi... Right, os nei di godi I fyny erfon, os nei di godi I fyny, os nei di dewi godi I fyny, ac os nei di burig godi I fyny, os gwrdd I fod yn dda. A symud rownd unwaith eto, so cyrraedd I fanna, felly ti di I fanna. So mae gyda chi... Nawr, ydych chi mewn parau, so felly 2 berson yn mynd i'r byrddau yna, a 2 berson yn mynd ar y top, gyda cardiau 2 ochr, right, iawn? Baby. Let's go, Alf. Ioan. Yeah.
want to go upstairs? Winner. Up or down? Enillydd. The idd as in gwyddonydd, pianydd. It's the idd, ist. So enillydd. Enillydd ac enillydd, cariad y iaith 2012 yw... Did I go? Lucie Owen! Don't you worry about that. I'll move your kid, yeah. Just on the chair. Don't worry, mate. So dwi ddim yn ffind either staffio. Right, so Cymraeg, Saesneg. Cymraeg, Saesneg, yeah? Can you put it here? So it's like Is it is a good piano? painter. Painter, is it? Oh, painter. That's the order, isn't it? I think that is the order. As in we did it on the wing in rugby. Oh, Asgell. Yeah, that's about him, and that's Asgell bingo. Oh, yeah. Well, we know when I get No, and Augusta Well, So we're translating into the Saesneg. Into English. Okay, where's the... Do you have to get them in order? Yeah, where's the... An Agostal, first of all, wasn't Oh yeah, that's right. An Agostal, from time to time. He's playing the piano. Should we just do it bit by bit? Yeah. I'm just going to check what the order is, so we got it the right order. Look at yeah. Concept. Damn. Okay. That was my first word. An Augusta, Yeah, isn't yeah, it? you did it. And look, what's before the word vercha? Not now and again. So what? What's that? We've done We've gone in. Yeah, so... I don't know this because I've not done a lot of It's something Norse. studying of this one. Oeddynydd, downus. Feeling on a bit of a downus. So, Fydd mercher, but Norse, vercha. Synamso, is that, no, talking about. It's like a saying, like a stitch in time. Oh yeah. Oh yeah. Come on, you're a journalist. Yeah. Stitching time. A saying. Someone, it begins with S. It'll come back to me now. Yeah, he's playing classical works. Not synonym, no. I know, Not silk purse out of a sow's ear. that kind of thing. Yeah. But there's a word for it, isn't it? Because you can't translate it because it's a thing. It's Yeah, so he's playing, so... Look at an idiom type thing. Look at so be this chwarae, he will be playing. Yeah, Rhaid gweithio Very natur, lovely. some classical Okay, pieces. so- And arbennig I ni, am an y gwesti. Good reaction. And arbennig I ni means... Some classical works. Some classical words. As well as being Talented. scientist. And talented. With onydd. For you? Excellent for us. Even if you don't know He's, the words. Luckily for us. Yeah, well, no, carry on. He's a excellent classical pianist as well. As well. And he plays the piano in concerts from time to time. This is Yeah. So what was the so as well as from time to time. I like those little phrases. You know, you think it's remember I like like a that. useful little. Scorker. Yeah. Just drop. Yeah. You know. Obryd y Gwylif. She comes from. Obryd y Gwylif. and she's Obryd y Gwylif. Anagostella. As well as. Obryd y Gwylif. painting. Obryd y Gwylif. Okay. She has painted. Lucas iawn. Look. Witches or something. Witches. So he sees, in Cymraeg, if you want to stress something, put it right this is in Wenglish. Oh yeah, no, I know Lucas iawn, but I'm trying to put it into because it doesn't just say not a lot of that.
that's a lot. So a lot of luck would be lucky. Oh, very lucky. Yeah, luckily, fortunately. Ah, that's right. So it's luckily. Yeah, luckily. So lucus iawn. Fortunately, luckily. I'm hobran. I'm hobra. I mean, do that. Dyma ei wraig, Siwan. Is Siwan a name? Yeah. Dyma And ei she's wraig. from, that's my Dodo, that's where she's from. Bren Hwcaiba. She's from there, and she's a very talented artist. Dyma Now she a daughter-in-law. This is Sean. Yeah. Dyma ei... So dyma. This is Sean. This is Sean. Siwan. Siwan. So what is she? She's not his son. She's not his father. She's his daughter. In-law. Daughter. What is wife? Wife. Yeah, this is my wife. Right, his wife, isn't it? Right, his wife. This is my wife. Oh yeah, we said that earlier on, didn't we? That's not my wife. That's what Bob said. Yeah. That's my wraig. That's his wife. That's his wife. That's the wife. That's the wife of the son. That's his wife. She's from Ben Hwcaiba. And she's a very talented artist. This is his wife, Siwan. Yeah, brilliant. And ogystal a bod yn wyddonydd downus. Oh my god. And isn't that from time to time? Oh is that right? Again, real good you are. From time to time and wyddonydd. That's classical, isn't that? Oh, you've rocked on though. He's playing the piano. Playing the piano. Or was that from time to time, the last one? Oh, Bryd yw gilydd. That's also from time to time. That's from time Bryd to yw gilydd is time to time. Penny Camp, we said earlier, taking the toys around. Class Rock Penny Camp. Class Rock Penny Camp. Penny Camp is music. Odin, you talked about earlier on. Odin, ward, wed, gwydd. It's also the same word for trees. Right? Gwydd. And in all religions in the world, trees are associated with knowledge. Yeah? So gwydd bod means both to be in the trees or to be in the know. So gwydd bod is to know. Gwydd onydd is somebody who has knowledge. Is a scientist. He's honest. Gwydd onydd. He's honest. Gwydd honest. Right, so should we do it again or should we start doing the other way? Os ydych chi'n hapus i wneud o Saesneg Cymraeg, tiwch o? Are you happy to do that or would you rather do it again? Do it again, let's do it again. Right, off you go. And Ysgota, where's the emphasis there? Yn ogystal. Ogystal. Yn ogystal a bod and... Yeah, think of Augustus. Augustus John. Yn ogystal a bod, that's some... What does that mean? Yn ogystal a, in addition to, as well as. As well as. Yn ogystal a was onydd downers. And what's the board bit? Board, that's knowledge, isn't it? No. The weave is knowledge. Board, to have. I think it's to be. To be. As well as being. As well as being. And with onydd downers. I don't know what it's supposed to be. Yn arbennig. As well as being. Amar yn y gwesti. Yeah, well done. Luckily, next one. Lucas iawn. In every So the brand does come from... Okay. Yn Lucas iawn. Nesa. Is that right? The mic comes first. Nos ferch nesa. Mae'n... No, I think I caught this up as well. He will be playing. Can I mention something in the future? Wedi. No, that's in the past. Because you remember byddwn ni, bydde ti, bydd hi. Bydd hi, okay. So, Bydd. nos ferch nesa.
Bydd chwarae... As well as being famous, not famous, talented. Right, Levi's? Talented scientist. No, but that is some as well, so that would be fun. Okay. Cysuro. No, gweithiau cysuro. Amazing, wonderful. I can't remember. No, wait, I just said it to you. And he's playing And Arbennig. Yn arbennig i ni. Yma. Yn y gwesti. Brilliant. There we go. Next one. Dyma ei wraig Siwan. Mae hi'n dod o Benrhyw Chyber, ond mae hi'n artist talentog iawn. Perfect. Dyma ei wraig Siwan. Mae hi'n dod o Benrhyw Chyber. She has painted great, wonderful murals, which you can see in every part of the Gwersi, the hotel. I couldn't do this one, but I think you can. I can't do it. Let's do it together. Yeah, I reckon you'll so how do you manage Where do you paint to? okay. An Augustal. Oh. No, honestly, this is my worst line. An Augustal aboard and Downers. I've got a real downers on this sentence. Because I keep thinking downers is going to be dancer. I think it's going to be a downer. Very talented dancer. Yeah. An Augustal aboard with honoured downers. An Augustal aboard. With honoured downers. Mae'n biantydd clasurol Penegamp. Hefyd. Mae'n chwarae'r piano mewn cynheddau o byd i gilled. O byd y gwylydd. Something o byd i gwylydd. O bryd 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 i gwylydd. From time. O bryd i gwylydd. O bryd i gilydd. O bryd i gwylydd. Should we do it again? Yeah. And we're going to do faster now. Ogystal. Yn ogystal a bod Wynne. With honoured. Yn ogystal a bod with honoured Downers. Talented Downers. Mae un biantydd clasurol Penegamp hefyd a mae chwarae piano mewn cyngerddau o bryd i'w gilydd. 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 A bod yw... Should we move on? Yes, love. Locus. Look at us. Look at us.
We have to be fucking with nothing else. Locus. Unlwcus. Locus. Unlwcus iawn. Unlwcus iawn. Unlwcus iawn. Nos fercher nesau. Bydd yn chwarae. Rhai gweithiau clasurol yn arbennig i ni yma yn y Gwersi. Should we do that again? Yeah. Let's have a check first of all. Let's have a look again. Unlwcus iawn, nos fercher nesaf, bydd yn Mewn. Talentog. Talentog artist. It's got a G in the middle and it begins with a C. Ac mae'n hi'n artist talentog iawn. Cyngherddau. Yes. Cyngherddau. Try and translate. O bu... We've done for the Welsh. Boards. English. O bryd. Try. O bryd i'w gilydd. O bryd i gilydd. O bryd i gilydd. O bryd i gilydd. Do you want to have a go? Yep. Yn ogystal â'r bwyd yw wyddonydd talentog o dawnus at ys. Mae'n pianydd clasurol penigamp hefyd. Mae'n chwarae piano cyngherddiau o bryd i'w gilydd. Here we go. Oh, yn lycus iawn. Nos fercher nesa, mae'n... He's going to. He's going to do it next. Mae'n wedi peintio. That's the one. Bydd e'n chwarae. O, Gwersi. Ie, Gwersi, there we are. Mae hi wedi peintio, she has painted. Dych-un. Wel, no, gallu gweld. He is you, plural. There we are, we've got gweld. Don't know what that means. I have no idea what that means. We know every hotel. part, we know hotel, in every part, in every imhob round, that's what I'm doing. Right, okay. This is my wife, Suan. So this is... Yma. We've done that. Did we do that this morning? This... Emma is here. Here is my wife, maybe. Emma. His wife, isn't it? Emma. Dimma, like the song Dumma, in Blambach. Is that it? Dumb and Dummeria. Oh my word, we'd worse than that. My fucking head is killing me. I know, this is almost painful. Right. This is his wife. His. So his is E. That's him. That's him. That's me. They is her. Comes from what's it when you say Dwi'n dod o pen rhywcaiba. Will it be Dwi'n? Because it's her though, isn't it? So it's V. Oh, will it? Dwi'n dod. Dwi'n dod? Findo? Dwi'n dod. Yeah, Dwi'n dod o there. And she's a very talented artist. Right, an artist, I think I learned that today in drawing, is a linear. Or Linna. Talented bendigedig, is it? Well, Ioan fe, so we're just going to finish Very is iawn. That's going to come last. Ran, what's that? Ran. But is that artist, I want to say, Linna? Arlinio. Yeah, arlinio is to paint. The word arlinydd can also mean an artist as well. An arlinydd is specifically somebody who paints or draws pictures or whatever. Right. Arlinydd. So that would be an artist. Yes. So you could say mae hi'n arlinydd talentog iawn. Yeah. Or mae hi'n artist talentog iawn. Both would do. Right, we're struggling on. We're going to get it. Right, we've what do we say? This is. Don't tell us this. Okay. What do we say? This is his wife. It was like.
Because it's his. Was it? Was it dyma? Dyma I, fi, fe, ni, nhw. With an E. Yeah, it's something which you haven't actually studied, but it says you're right. It's dyma. And then a wraig, E-I. It's A-I. E-I. Is that because it's his? So right, this is his. Did we do that when we did A-I-O-U? No, that was like E. No, you didn't. That was the vowel sounds. But the word for my is ver. The word for your is de. The word for his is a. The word for hers is a, but with a he at the end. And then ein, eich. You were talking about the Lord's Prayer, remember? Ein tad. That means our Father. Our Father which art in heaven, ein tad. This one has got his wife. A wraig. Right. We haven't actually done the possessive pronouns with you as such. Right. They're in there, but we haven't done them. Right, okay. The other things to do, because it's not really that important. You could say dyma, mumble wraig, and that'll, get away with it. Yeah, right. You make yourself understood without it, yeah. Oh. Right, ydych chi'n barod am rhif 6? I know. I've gone over there twice. Yeah? Ych chi'n gallu gweld... Ydych chi'n barod am rhif 6? Let's go watch English first, yeah? Rhif 6. Yeah. He's a marvellous. How do you know what order they come in? Marvellous bendigedig. Let's go with bendigedig. Classico. He is. A fe. A fe. Competition. A fe. Bendigedig. Pianist. And put pianist first though, don't we? What? Pianist. A fe. Bendigedig. Let's find out which order they come in first of all, is it? Pianist. Bendigedig. Here's Catherine. That's a name, isn't it? That's a proper name. In our Shecky. He plays the piano, so he Alwell is a very famous chef. They have one son. So they have one son comes first, that one. Adam McCatrin comes there. Arwell, that doesn't it? Catrin, no. Arwell Goggins. Hang on, no, he's at the bottom. I've got the page. Arwell? No, I've got the pages here. See, I'm working from the pages. Adam McCatrin on Ben side. He's nice. Dych chi'n... Iaith gweld? No, dych chi'n... What's to be able to? Gallu. Gallu. Dych chi'n gallu gweld? Yeah, No. which you can see. Dych Which chi'n you can see. Or which you're able to see. So Dych chi'n gallu gweld? absolutely. And then Y it's mob ran remember dwell. o'r gwesti of the hotel. Diane, Lucie, Owen. Bend together are there. That's a tough one, that. It is. Because it's the he sees and the dych gallu gweld. I always get stuck on that can. I can't. What, the cheen? The gallu. Well, the gallu. Yeah. Which I forget you it. can I see. forget to put it in. Dych chi'n gallu gweld. Dych chi'n gallu gweld yn hobran o gwesti. Oh, there we are. Yeah. Okay. So dwi, mae hi, dynnu, dychu, mae nhw. Dych chi'n gallu gweld. Dych chi'n gallu gweld. Can you see? Which What do you see? Dych chi'n gallu gweld. Which you see. Which you can see. Which you can see. Dych chi'n gallu gweld. Ym hobran o gwesti. Okay. What about Da this iawn. So there's... Okay, shall I do that? Lwcus Shall I iawn. read? Yeah. Oh, yeah, do that. Read that, Trish. Yeah. Lwcus iawn, nos ferched nesaf, bydd yn chwarae rai gweithiau clasurol yn arbennig ni
a mat yn y gwesti. Okay. So, lycus iawn. Nos... clean mouth, man. Nos fechyn... And his Nesa. every Bob tro. bob deed is every day. Yeah. So it's every Tro. people. Did you do the wine tasting? No. When we were going, tro. Oh, tin. Yeah. Every turn, every time. Every time. Yeah, well, I think it is. Indeed, that a tro, one day at a time, isn't it? Always more of S. Okay. Every time. Yeah, every time it's literal translation. Okay. There's three of you. There's three I think of that you. comes next. Okay. Mae'n mab gyda nhw. Yn un mab. When Mae un mab. first. Right. Mae dau o blant gyda fi. Okay. Okay, un mab a un ferch. Oh, so they the one son of you. No, of nhw. Them. They have one son. His name is Blethyn. He is Pym ymlwydd, 15 years old. No, Pym. Oh, 5 years old, sorry. And two girls. Sian, who's 6, and Elaine. Special, isn't it? Bendigedig means special. Dude, my shoulders really hurt after sharing that yesterday. Oh, God, yeah. Exercise, babes. It's just exercising a bit of you that don't usually exercise. That's the problem. Because you're bending over and... Yeah, oh, God. And you don't usually share sheep. Exactly. Nawr, dyn ni'n mynd i gael ei can mewn munud, felly os newch chi roi popeth nôl yn amlen, everything back in the envelope, okay? Dyn ni'n mynd i gael ei can, a wedyn tipyn bach o challenge diddorol falle ar ôl can ei can. So, if we put them back yn yr amlen, nôl yn yr amlen os gwelwch yn dda, dyn ni'n mynd i gael ei can am y tywydd, the weather. Iawn? Right, felly... Wedyn, afterwards. No, it's going on to that past. Said that at the start. Do after the starting. For the first time I feel broken. Working hard. Are you broken from there? Yeah. Brilliant. Cochlear. Wedi colli? Cochlear. No, they're floss. No. Torri. Sorry. Wedi torri be? Broken through. No, I'm broken. Na, mae'n dweud ddim. Just hand. Right, diolch yn hwnna. Nôl yn ni nawr. Nôl yn ni. Sing song. Who just saying, thank God he's here, otherwise the two of us would be crying. Nôl i eistedd. Oh, yeah. What was that? Yn arbennig i ni. Diolch, cariad. You are Diolch for us. genius. To the tune of especially for you. Quite work. We didn't finish it. Right, okay. That's dark a bit. My new log, bore yma. Mae hi'n new log, bore yma. Ie, oedd. Oedd hi'n... No. Oedd hi'n new log, bore yma. Diolch yn fawr. Nawr, dyn ni'n mynd i wneud just can't. Dych chi ddim eisiau files nawr. Dwi'n mynd i bod chi eisiau files wedyn. Y cymryd dyn ni eisiau nawr ydy, ni'n mynd i gynnu can't, so you forget about your files, and cofiwch am y files am nawr, just rhoi files ar y llawr, dych chi ddim eisiau nhw. A dyn ni'n mynd i gynnu can, a wedyn dyn ni'n mynd i wneud rhywbeth. Okay, nawr dyn, mae hi'n oer yn Alaska. Right? Mae hi'n oer. Mae hi'n oer yn Alaska. Nawr dyn, medden nhw, so they say. I've never been there myself, but medden nhw, so they say. Mae hi'n braf yn Barbados. It's Barbados. It's nice in Barbados, so they say. Mae hi'n sych yn y Sahara. Dry in the Sahara. Medden nhw. Yeah. Mae hi'n niwlog iawn yn Norwy. Foggy in Norway. Very foggy yn Norwy.
so they say. Is weather always feminine? Ydy. When you say something, it is. You can actually say mine if you're saying it quickly, but or my hun is the full. Ac yn y gan, mae hun. Mae'r gan yma, ydych chi'n gwybod y dôn? Mae hun oer yn Alaska, medden nhw. Mae hun oer yn Alaska, medden nhw. Mae hun oer yn Alaska, yn oer yn Alaska. Mae hun oer yn Alaska, medden nhw. Mae hi'n braf yn Barbados, medden nhw. Mae hi'n braf yn Barbados, medden nhw. Mae hi'n braf yn Barbados, yn braf yn Barbados. Braf yn Barbados, medden nhw. Mae hi'n sych yn y Sahara, medden nhw. Mae hi'n sych yn y Sahara, medden nhw. Mae hi'n sych yn y Sahara, yn sych yn y Sahara, yn sych yn y Sahara, medden nhw. Mae hi'n niwlog iawn yn Norway, medden nhw. Mae hi'n niwlog iawn yn Norway, medden nhw. Mae hi'n niwlog iawn yn Norway, yn niwlog iawn yn Norway, yn niwlog iawn yn Norway, medden nhw. Mae hi'n oer yn Alaska, medden nhw. Mae hi'n oer yn Alaska, medden nhw. Mae hi'n oer yn Alaska, yn oer yn Alaska, oer yn Alaska, medden nhw. Heddiw, mi oedd Lowry Bowen yn dweud bod eisiau gwneud y can-can. Iawn, Lowry, oce. Can-can i hwn. Pawb blan. Gen i ddechrau, rai can-can. Mae hi'n oer yn Alaska ac yn y blaen. Rai gen i, rai felly i heddi'r dôn yma, right, oce. Which leg we go first? Mae hi'n oer yn Alaska, medden nhw. Mae hi'n oer yn Alaska, medden nhw. Mae hi'n oer yn Alaska, oer yn Alaska, oer yn Alaska, medden nhw. Mae hi'n braf yn Barbados, medden nhw. Mae hi'n braf yn Barbados, medden nhw. Mae hi'n braf yn Barbados, braf yn Barbados, braf yn Barbados, medden nhw. Mae hi'n sych yn y Sahara, medden nhw. Mae hi'n sych yn y Sahara, medden nhw. Mae hi'n sych yn y Sahara, sych yn y Sahara, sych yn y Sahara, medden nhw. Mae hi'n niwlog iawn yn Norway, medden nhw. Mae hi'n niwlog iawn yn Norway, medden nhw. Mae hi'n niwlog iawn yn Norway, niwlog iawn yn Norway, niwlog iawn yn Norway, medden nhw. Oh dear. Anadlu. Lean on me. Long John. Lean on me. What was that? Yeah. Sorry, Gareth. Ddim wedi gorffen eto, have not finished yet. Esgusodwch. Ti. Fell off. Fell off, yeah. Wedi cwmpo. Wedi cwmpo. Wedi cwmpo. Dwi'n wedi cwmpo. Ar y llaw. OK. Nid dyna oedd y challenge. Amser y cysgu. Amser. Siarad. Answer challenge now. To talk. What is it? Challenge. Oh, siarad. What? Siarad. Oh. Oh. Dwi. Oh. I had. Tenses, isn't it? Ti'n sneaky I bad. had. Nawr ten. Dyma beth ydyn ni wedi wneud. Verbs. Dwi'n byw yng Nghaernarfon. Dwi'n byw. Dwi'n byw. Dwi'n byw. I live. Dwi'n byw. Dwi'n byw. Give me a sentence, give me a line. Dwi'n byw yn Nghaerdydd. Dwi'n byw yng Nghaerdydd. Dwi'n byw yng Nghaerdydd. Right. Give me a sentence. Dwi'n byw yn Torrefail. Dwi'n byw yn Tonrefail. Dwi'n byw yn Bonfain. Dwi'n byw yn Bonfain.
Dwi'n byw yn... Dwi'n byw yn Bont. Dwi'n byw yn Ben y Bont. Dwi'n byw yn Caerfyrddin yn reiddio. Right, iawn, da iawn. So, os dwi'n byw yn Caerfyrddin yn reiddio, you can actually say, dwi wedi, even. No, not what you said was correct, but dwi wedi byw yn is another way of saying, I have lived there and I live here now. So, dwi wedi byw yn Rhyl. Dwi wedi byw, don't live there anymore. Dwi wedi byw yn Rhyl. So, I am currently doing something. Dwi wedi, I have done something. Dwi wedi rhedeg a marathon. Marathon. Did you really? No, I didn't. Ydy? Ond dwi wedi canu yn y dosbarth yma. You may have noticed. Dwi wedi canu yn y dosbarth yma. Dwi wedi chwarae cricket gyda chi. Okay, dwi wedi gweithio o dan ddaear. Ddim yn Pwllglo, ond yn lle hydroelectric yn Llanberis. Dan ddaear, fan'na, felly dwi wedi gweithio. Bydde ti'n talu swper heno! Right, da iawn, so nawr te. So dwi wedi I have. Bydda un, I will be. So yes, byddi dyn, will you be doing something? The step there on the wall, byddi dyn, will you? Yeah, right, so na. Fydda I ddim yn talu am swper heno, na, felly. Ond mae pittance they pay me? Na. Fydda I ddim, right, felly. No, I don't hear that. So, I am currently doing something. Or you could put gallu in, dwi'n gallu siarad Cymraeg. Dwi'n gallu redeg yn gyflym. Dwi'n gallu chwarae rygbi, dwi'n gallu chwarae pêl-droed, dwi'n gallu chwarae tiddlywinks, dwi'n gallu deall Portuguese. Iawn, okay. Ond, o'n i'n arfer, we haven't done this, but it's in the text later on. O'n i'n arfer, I used to. Pan o'n i'n ifanc? O'n i'n arfer, I used to. So, o'n i'n arfer gallu siarad Ffrangeg, you could say. I used to be able to speak French. O'n i'n arfer gallu siarad Ffrangeg. O'n i'n arfer gallu radio bike. O'n i'n arfer gallu rhedeg marathon. With things you can no longer do, but you used to be able to do. Yeah. But you could say, o'n i'n arfer byw yng Nghaerfyrddin. Sorry, but what's the difference with on and arfer then and dwi wedi? The difference is subtle. It's dwi wedi is I have done something. You could say dwi wedi darllen War and Peace. I have read War and Peace. On i'n arfer means I used to do something. It's a habit you used to do. So you could say, on i'n arfer redeg 10 milltir bob nos. I used to run 10 miles every night. Not just once. Like if you say dwi wedi, you may have only did it once in your life. Right, okay. So, on i'n arfer gallu stay up all night, I can't anymore. Right, iawn, da iawn. On i'n arfer chwarae rugby professional. Yeah, so you could say, on i'n arfer chwarae rygbi yn broffesiynol. Yeah, but what if I said dwi wedi chwarae rugby? That's more like I have played it. You have played it yesterday or something. Yeah. Right. I mean, you could get away with it now, because at present, I don't mind you getting the tenses wrong if you get the meaning across. But the meaning of dwi wedi chwarae rugby yn broffesiynol means I have played it. It can be played it once. Okay. Not necessarily that you used to. Arfer means as a habit. You used to do something. Okay. I could say, on i'n arfer smygu. I used to smoke. Dwi wedi smygu means I had a puff once and I was threw up. Right, so there's a subtle difference, yeah? Okay. Yeah? It's something about it being regular, isn't it? Regular. An arfer, usually. Yeah, fel arfer. Fel arfer, usually. So on i'n arfer, I usually. Yeah, So you can say, on i'n arfer mynd I ysgol Ystafell. I used to go to Ystafell school. Okay? You can say, dwi ddim yn gallu siarad Siapaneg. Right? Dwi ddim yn gallu redeg marathon. Dwi ddim yn gallu chwarae tennis. Dwi ddim wedi
redeg marathon. I've never run one. Dwi ddim wedi redeg marathon, okay? A fydda I ddim, if I can help it, fydda I ddim yn redeg marathon hefyd. Nobody's going to persuade me to do that. Fydda I ddim yn redeg marathon, yeah? I will not do it, right, okay? But we've got words like bore yma this morning. Heddiw, today, ddoe, yesterday, yfory, wythnos nesa. Yeah, so you can actually locate things in time. So you can see things like what you are doing. Dwi'n byw yn. I live somewhere. Dwi'n gweithio yn. I work somewhere. Dwi ddim yn byw yn. I don't live somewhere. Dwi ddim yn gweithio yn. You can put other verbs you can put in. A dwi'n licio o hoffi. Beth yw fortnight unwaith eto? Pythefnos. Pythefnos. You can put hoffi o licio. You can put mwynhau. Right? All the verbs you know. Felly, ydych chi'n gallu dweud, dwi ddim yn mwynhau dwi ddim yn mwynhau coffi efo siwgr, gyda siwgr, ach fi. So, dwi ddim wedi, you can say, dwi ddim wedi darllen Dickens. Neu, dwi ddim wedi gweld The Sound of Music, neu rhywbeth felly. Neu, you could say, dwi wedi gweld Sound of Music 7 gwaith, 7 times. Fydda I ddim yn, I won't be doing something. Yeah? So you've got a choice with the positives and the negatives van hyn. Hefyd, if you change to instead of dwi'n, mae ein or mae hun, what does this mean? Mae ein hoffi. Chwarae tennis. He likes. He likes. Mae hi'n hoffi. She likes. She likes. Mae Fred yn hoffi. Mae Fred. Fred likes. Yeah, okay. Now, mae wedi redeg marathon. He no. He was. He has run the marathon. Mae hi wedi nofio'r Channel. She has swum the Channel. Bydd yn nofio'r Channel. He will. He will be swimming the Channel. Bydd hi'n be swimming the Channel. Bydd Gareth yno. Bydd David yno. Bydd Sian yn nofio'r Channel. Hapus gyda hwnna? Yeah. Roughly? And you know, mae hi'n braf ac yn y blaen. OK. Be dyn ni'n mynd i wneud plan yma? Pan ydych chi'n siarad Cymraeg, y broblem fel arfer ydy ddim yn Gymraeg, ond y broblem bod Saesneg i mewn yna. Saesneg gets in the way. Tasach chi'n cyfarfod rhywun o Patagonia, fel Ceri Gaiman Cones, sydd ddim yn siarad tipyn bach o Saesneg, you would have to siarad Cymraeg trwy'r amser. So be dyn ni'n mynd i wneud nawr? Dyn ni'n mynd i dreinio y Saesneg i gyd allan ohonoch chi, felly bod not a drop o Saesneg ar ôl ynoch chi, ac wedyn, dyn ni jyst yn mynd i fod yn cerdded o gwmpas ar y stafell yn siarad Cymraeg, dim ots beth, it can be the most boring conversation on the face of the earth, i gyd yn Gymraeg, dim Saesneg. And you just go, cerdded o gwmpas, you have a small, you can say, it doesn't have to be a conversation, you can go up to somebody like a total stranger, a ydych chi'n gallu dweud rhywbeth yn Gymraeg, like, it's almost like the snow will be wet on Parry Island next week, fath o beth, ydych chi'n gallu cerdded i fyny ac yn dweud, bydda i'n rhedeg marathon. Dwi wedi darllen War and Peace. O'n i'n arfer smygu 30 ffag y dydd. Dwi wedi yfed glasied o wyn. Just make things up and go around a siarad Cymraeg. Yeah? A dim os, mae hi'n braf yn Barbados, medden nhw. Mae hi'n sych yn y Sahara, medden nhw. A just mynd o gwmpas yn siarad Cymraeg. So the only rule is Dim Saesneg. Dim Saesneg. And you can say whatever you want. It doesn't have to be a big sentence. You can even say, oh, gwyn bendigedig. Oh, gwyn coch sych. Just unrhyw beth ydych chi'n dweud. Ond y peth cyntaf, we need to get that Saesneg allan. So nawr ten, beth ni'n mynd i wneud? Y corff, okay? We're going to start with a pen, llyged, clustia, trwyn, ceg, gwddwg, ysgwyddau, brest, breichiau, bol, dwylo, coesau, traed ac allan. So all this Saesneg is going to go allan. And then you're going to get up, quite nonchalantly, cerdded o gwmpas yr ystafell yn siarad
dim ond Cymraeg, only Cymraeg. So, cyfan dwi eisiau chi wneud nawr ydy anadlu I mewn, so fi all sat yn barod, cos mewn munud, traed yn fflat ar y llawr. Ac be dyn ni'n mynd I wneud, it's like opening the taps on a water tank, and all this Saesneg is going to drift, so put your feet forward, and all this Saesneg is going to mynd allan ohonoch chi, and when we've done that, we'll casglu, we'll collect all the Cymraeg I mewn i'r bol, a wedyn byddwn ni'n mynd o gwmpas. So, we'll do that. So, okay, dyn ni'n mynd I fynd o'r top, right. Dwi'n agor y taps, yn adwch I mewn. A mas. A mewn. A mas. A mewn. A mas. A dwi'n agor y tapiau bach ar y waelod eich traed. Ac mae lefel y Saesneg yn eich pen yn dod I lawr eich pen. I lawr I lefel eich llygaid. Lawr eich clustiau. I lawr eich trwyn. I lawr eich ceg. I lawr eich gwddwg. I lawr eich ysgwyddau. Ac I lawr eich chest, lawr eich breichiau, lawr eich bol, lawr eich coesau, I lawr eich dwylo, a mas o'ch dwylo. Ac I lawr eich coesau, I lawr heibio'ch penluniau, ac I lawr, lawr eich traed, mas o'ch traed, a mae Saesneg wedi mynd I mewn eich llawr. Agorwch eich llyged, codwch lan ar eich traed, pawb lan, a dyn ni'n mynd I gasglu Cymraeg a dod fel lawr eich bol. Pawb I gasglu Cymraeg. Ac I lawr eich bol. A casglu Cymraeg. Fel lawr eich bol. Ac unwaith eto, casglu Cymraeg. Ac I lawr eich bol. Right, just cerdded o gwmpas. Siarad gyda pobl. Yn Gymraeg, mynd I fyny rhywun yn dweud, just gael sgwrs. Siarad unrhyw beth. OK, so ffwrdd chi, just cerdded o gwmpas. Pan ydych chi'n ffansio? Iawn. Dwi'n mynd I... Bwythyn. Dwi'n wedi redeg y marathon ar lingerie. Fantastic. Last? Dim problem. Fydda I ddim yn nofio yn y pwll nofio. Na? Ond fydda I ddim yn nofio Shannon. Dwi ddim yn nawr. Dim yn camfer, na. Dim yn camfer. Coes am talwch. Coes bach. Coes bach, fi. Hi'n coes y talwch. Ar y troed ar y manal. Mae hi'n lof yn hadau.
Bydde ti canu heno. Heno ar y bwysyn. Ar y bwysyn? Ar gwyn. Beth gallu? Beth gwneud? Ble roedd ti'n byw? Dwi'n byw nawr yn Caerdydd gyda fy ngwraig a gyda dau plant. Un mab bach o enw Taliesin ac mae Taliesin yn 8 oed a un ferch o enw Ismay am 10 oed. Beth ysgol? Mae'n mynd i ysgol Owen yn Nghaerdydd. Mae ysgol Cymraeg. Os neu ar nith gyda ti, os plant bach gyda dy brawdi os plant? A dw, dau brawd. Ie. Dau brawd. Oes dau brawd gyda ti. Gyda fi. Gyda fi. Oes dau brawd gyda fi. Stephen neu Richard enw. Enw e. Os plant gyda Richard? Os plant? Ydw. Un plant. Bachgyn neu ferch? Merched. O enw beth? Ffion. Castell, yn y castell. Yn y castell. Ar y gwyneb. Pen ar y pen. Wyneb. Gwyneb, pen. Mae castell. Castell. Yn ôl. Castell yn ôl. Actores dwi. A dwi wedi actio mewn ffilmiau enwog. Dwi wedi actio pa Bob? Bob a fi. Rydyn ni'n gallu i mynd i Cymru. Cymru neu Ffrangeg? Cymru, ie. Ffrangeg. A rydyn ni'n mynd i canu yn y cyngerdd. Partner newydd. Mae e wedi canu. Partner newydd. Partner newydd, swapiwch. Wedi blin. Gai swapiwch chi fan hyn, achos ydych chi wedi gwneud y cardiau. Dipyn bach. Bwys. Mae'n braf. Dwi'n braf. Da iawn. Dwi wedi gallu yn y fori. Beth yw gwnaeth yn y fori? Beth yw gwnaeth yn y fori? Kayak yn y môr. Kayak yn y môr. A chi? A ti? Baddin. Edrychwch ar y bwrdd-wyn a bydde dwi'n byw. Dwi'n gweithio galed yn y dosbarth heddi. Byddwn ni'n wedi blino heno. Wedi ticio, a mae'r dosbarth wedi dod i ben. Mae'r rhaid i fi ddweud. Dych chi wedi bod yn siarad Cymraeg am chwarter awr. Shut up. Dyw yn ôl wir. Ardderchog. Ardderchog. Ardderchog pawb, ardderchog. Da iawn, so dyna fe. Dim Saesneg nawr.
Siarad Cymraeg. Saesneg. Da iawn. Dim Saesneg.